Bueno, ntuboko na kanyakange kwatana na onikindeto chaweru thaithatu ni bweya na nitio kinene nyoko ithiro kiona kanyakaya ya mwera tupanganitie kindeto chetu worobwerwari. Kundi mwanya ni gwituria ko ni kuria kwanira ko kumania na kawira kwagira DG Mutumanthoni. Akuruga koni atradena kugura nguo chego chokeria kawira ni kuga bakautha mbecha nontu na kurandura unini wokie. Speaker Wetangula kulikithia rutero KK irorwe na baraba inge mbunge nene. Abo miro mamuku abate kwenda Raila achinda geti kia UC bakiwa Kenya ititita boya. Mwenetu wa madhevi ya oroberueni Purity Richard Nangeto Phineas. Imana tude tukatana na mwanka mudhiano wakethero kiula nyumendeto kwena kinyaka lono ndeto chero thaithatu ikamberia thaicho chiongwa ikundi kathomba ibichumirite kumeneria kaira mwangaza nontupa mierio irarutira entere chegembe kumeneria na kwagira munini wa Mutumanthoni ethingia nthoni bakirena ndiki bandeto bagugite kawira akithura Mutuma mbere atuika munini wa kiatarinkia nibaurite Mutuma atigachukire kawira endi arigire murungu nontu ni mumbani wa yonde mutugikare na kulikithia. Nyuma ya migambo ya kawira mwangaza ya gochikura DG Mutumanthoni ethingia akiuga atamutetheria kinya nombi gochwakura na nowe wa mojere nethira kinya kimugura nguo cha gwikira migambo eji no itete na mbere kugwatia murutira na baba ne akiama bani udon baraba chumiritie kuwa kawira mwangaza ni murongo nikiria baugite Mutumanthoni ethingia niwe watetherie kawira mwangaza bunene kiri guketha kura chegembe na nyambene na nikyo gitumi gikundi kibakuga kariba miriga iu ni bethere bagiata mithikari nturi kura na bethere bakiringira kawira mwangaza na Mutumanthoni ethingia na nandi nikyo betherete bakiromba Mutumanthoni ethingia akethira gichokeria kawira mwangaza bakimwira murungu wakamurira ntariki 14 cha mweri Jwethatu ote Mutuma wanto ethingia wategete kira wategete ni kura cha nyambene wategete na nkurikanie Mutuma wanto ethingia na kunderivere kura cha nyambene kethira ti kura ira waitete nyambene kethira ti kura ira waitete Gembe ogwo tengi uri ngavana na arua kitheka kona ngwe prison ni muno itura ginya kwira ndiki nyausi ngalo kinya ko mukuro mwa nyako kurara so de kwingomo yale ngaos ko tukumya manto mingi muno tukenda kwinja history utemu mtote na history ko thomete mwambirio munini kungina kuba mwebambe umbethe kuma merigene ya Southimenti bonani akomeneria kawira mwangaza bonene ni migambo iwaritire bakiuga no kakwagira Mutumanthoni ethingia nthoni na bakiuga bone bakugwatana na kanisa ya Kimethodisti na njuri njeke kutha kigena na guchokia kiria kionthe kawira mwangaza na mwa Mutuma Jabatu ja yuthi tukwenda batu involve tubaikia ngugi ya kumba guchokeria mama mbechi wakuga na tethirie Mutuma na chiomba kuthithia atia kugura nguo kinya ethira banare batwatite ngugi iu tukuona mjengo iu tukurimia majanine iu tukwendia nguo iu tukwendia kira tukwendia icho tukabaretera tubaikia ngugi kenda marando jau ja gwetwa our governor designate rietwa ria uritiga gwa kwantaka turi a youth turiuga we are ready na ikiatho batatua atukwenda kiutwira riu Mutuma ari na uruga mwitire ncera ri o mwethere kirite nguo cia mabusu kenda ugi nguo ka mugurira ciongo wethera ari kibusu ka wethera mutongeria nau awira kinya wa arathuri ona ndi agira kwa nini cia gwikira arera bwate na nguo mbeca cietu taxpayer bali taxpayer ziba Meru County na mbeca icio tu cia tumiritie cio kwithongo miugo kwa na kithongo mikurunga mabondi amune guru kurumana na nyina gucauti nenya sana na watire men ba Meru ndoni nye thati kwenda kuheshimu Mutuma na muheshima tanto murume ta mumeru nto murume
awethereria mutuma ekithunu na kethera wa mwethereria kithunu ichaya ibo murume wetete okiumaragia aworerwa itu turakwithira nya gwa kithunu kira ureta wa mamichi ukorerwa ntoti migambo ije nethirite kigwatirwa ni mbeu mbithi kuma makutano gicigo mbunge kia Northimenti na bakiuga ni nkome kiri mutuma ntwithingia ni kwithira kirumwo ni Kawira ni aria bethirite bakia Kawira ntuku ithatu cienjite bakimuria na eja ni banjeti yonthe mutuma anatumira migambo iria ithirite kigwatwa mbaru okairi ni muteteru wa kioto kia mwingi thuranira Saresio nandi Kawira ura ombiri kuruma mutuma. That was very bad. Ila tukumwera zaidi na ndiete ombe withdraw statement yawe na ombe ku apologize na we will start na mutuma as ladies tuku apologize na akaigwa boy twenawe atokwira Kawira Mwangaza to youth ba Meru County to mwa 3 days eje na budget ya ron nuria rire mutuma mbea cha suti iria munenkera atuma suti iria sangithire cia kurira family ya mutuma pato to youth ba Meru County to provide a pay bill atokwamba guchanga mbeca ucionde na tumucokerie ari obisina tumuikerie awethero ari Ameru babati kumira riu twagucangira tukacokiera andu riu nontu ikara ni ukuruma muno rikara ijera andu amwere era Ameru imbeca ingana na ncokeria Ameru nkatho muno ni untu naru ndio post manto jau tugwikire ciringi 10 nontu turi Ameru milioni 1 twagwikire 10 thimone ku i milioni 10 na ncokeria antu baku nkatho muno ni untu baku gati milioni 10 ukwenda urenda milioni 20 so sectors stakeholders bau bonthe bakwenda Kawira achangirwa acokerwa mbeca iria kugitia nenke mutuma ntwethinkia inkoromba very soon tuthithie muchemanio tugwatanire tuthithia arambe mwe nene muno tuchwena aria Kawira akethirwa ari aroethirwa ari obici newe aroethirwa ari kirio korea kana kanisa newe tumuikirie mbeca iu in public ke report rateto shaweru ria kwa rieto ni mutuge kare Oiri muthuri munene kuri thoko ya matunda ya Tradena maua ni bagurite nguo gucukiria Kawira Mwangaza nyuma yikene kurita miario ndio ngene wegembe ya kuga ati nagurite mutuma nguo kurukibona netie wiru bokwenda kumenya imbechi na Kawira akorandura mutuma bauthe kenda bamucukiria chio miario enende ndirite kyo na kia kuthuria baingi bakari banterio ya Bramarion Karugi automenyethia ni kuruba thoko ya Tradena fruit market kuma maua barabaturite na muthuro na nguo njarene bachangite mbeca cia kura nguo iji iraba kuanika bakwenda ucokeria gavana Kawira Mwangaza ya yamwe ya marigia intobira akuwa na atetheria munini wawe na mutuma ntwethingia Jumatatu nthiru kiri liunga ya Kawira Nteresia Yembe na aritire meario kumeneria mutuma na kuwa bora amutetheria wa mwikira nguo na utira na kuria maisha mearira aromba kura Tureiberwa Kawira era reverend mutuma na morerete nguo amuthimira suti na amwatilira mucii mieri 5 manto yu ya turumite mbeca cia sangwa ne kuruba ura suti ye na baibwa guru kaba ucokerie suti ye na suti ya ukinyita anytime any time ya ukinyita manto kwa mbere kana kaka yeye kateruma wa Ameru au umete na tukurambe sima tukurira suti ye tukurambe sima rira reta we sima ukorama mutuma ringi ndere no kwera tukweru aratire mutuma atare kiulu amulwele arona isaisi kwa dipute gabata de suti ye buya dipute gabata iuru arira mutuma mareri yawe na arona na kugwira dipute gabana wao ke amunini owe ndere ndo mwera tukweru areno tona murera suti na ndra baroma tv ne babwane na suti ndere ndo mwera nani tukweru arete suti tokaria wa mama to murera suti suti ya mokinyela na ikuona kwanza ne kugwira suti nya mukoroke no ayo kie suti esa sie murea kedra na reta
mutuma suti na boksa ye biota kato kwasi andoni tore ekoro kotamburukia ngucia cia koronde mbere yato na toigwete kieko no imende ciothe siji kinya soti na cio tomore no toigwete kerera kwa na morere suti atari ya soti kagegea kagoruma mutuma nto mutuma to merio moruma woni kangoria kawero ora agosala mutuma mwere na zalla mwagoro yonto woni ondukieke mutuma imwana no miaka 18 atwa mwere mutuma maga kari aureri ngweneze kemenya woni ara urerwa ngwe na arande kwa prison in DC kawere foolish mwere mutuma na mwere kwa foolish mutuma ni boy child na batu kwa respected kawera Mwangaza ndero kuwa no tetherie mutuma you clothed him no moritere nsera turenda utwera mutuma kethera katheki urete cash birero murire nsera mbesi irorire utuonie risiti twaucokeria na rera ure no rerera mutuma na mwekoroke mieri 3 utwera mutuma kare na kiangasi ka staff impara na family yake no tobatu tukoreta mawa tukoreta mutuma na mutuma ekyono na mutuma ena ndo mutondo twetoka yokia wa muthambia wa mwekira nguo miario ye ekuruba nizikine ikundi kenduke mbete nekyo muyofo baraba menerete kawera nonto bwa kwairia mutuma Anthony bakiwa kinyana kuthia mabisa baborisi oria baswa bamwikira okaria utemoga urera muntu endo ayetagi wana muririte nete arita no display ndina abatendo ndoni ugetha na unerimete boya ateruma mutuma kawira urua no ririre mutuma mpesa kenda uma prison atheki ya makosa yariko kenda wotura no muririre mpesa kari mubungo kenda murira mpesa wasoko ko wate mutuma ata ko watiri kuromba kuro tesi oswere karatasi karaka soka soko IBC bugethira butare ya mutuma owe ngote kiromba kura na birinja batumiro kura tukwethira mutuma i referendum muntu ko wesi mana tubia tumiro wewa lakini tukora kondro kora kawira ogwa no reta mutuma nguo muntu ake tuise no raira nguo imore anonto no odraneri yake nga ngitambaene Kawira Mwangaza miarieku the vilification utterances requires a communal apology no ntono airetie the police community heshima kuwa no baurire nguo no airetie the klanje heshima no nto mutuma is a renowned reverend o kanisa enene Methodist na no airetie arome heshima no airetie koro heshima na no airetie antubembe heshima wekawira no amwite mero yethire riendu utie maendeleo kureta biro kureta indo kende gembe south na kane gembe cionthe utomba kwethi batu tukwirwa ni antu bamutuma bomba kurwa bara baethete lami ntukura wera no retete mbasare ni antu baku wakomborere baethia lami ntukuretete gembe central kawira ore antu baku be ya miti mbere leadership kari uwe nayo wowe batu kuda wena leadership kureta about unity lakini leadership yeku bire komba kwethire kireta innovation na chaos kabira wowe bwana re ankwire ria kwenu meru bato tutokwenda yembe retore rena amani rena peace without you na tutokwenda ya bore iko kwenu na batwire atokwire kabira utemtu oruma mtu tani batwire itokerete arume beto na itokerete baba basi beto reure oitorumira baba beto mutuma twete na omorumani ata ukwenda ukuonia community kana nato kuona batu ta Gen Z nato tuonya kotwa ability ya kuruma akorogeto torwa Kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa Ja ya mwere miaka 10 kuma KK etiamea mwadhi Gembe North na kurira Kyoto nyuma ya mwana wa grade 8 kwenyangwa kiwendo ni muthaka ukumenyekana kuringana na ntoba muchini ati muthako weyere kwa ntuku utuku ithatu nirio mami muchiari wa mwario ndethirite mwathana kia ende amuchinda inya na kumatuka bagwite kinya nyuma ya kuringa ripoti ntuku kathumba ithirikire borithi muthako nendi atawatwa ende ni chiaro akobatumira iwithone Nicholas Chabari ana ripoti ye yere
are asien dairetian tampere contampere kuiba yaro kieriro ndaiberwe tesa te adranqua siena roe si tambori siena roe nderine tondo mwere ndira yokiria twe mpeni sibitare ndaendie mwana ora sibitare ndeta ndawa na sugulikire ndaitare ora kwairite na kuringana na mwari ujo wa miaka 14 kuma antora ya kekiyetiame ariuga ati muntu murume ujo nturika kinya nyuma ya kumuruthira onyamobo ntugo ya mbere ariantu kuisele eya ako yantu kuisele tonda muibwa mbere anthingiri ndamuibwa amanda ndo tamam ko nyumbeke ndo mweteya mtu atureiria hantu kwende thira wa ithatu ende kwiro tweyire kuma nyumba iro mama tumumenyere atamenja kubu ndo tetire kwandikithia ndegona mwana ora awita bongi ndawire ndikabira muntu ora mwankete ate mwankeye mwana antukwira muntu ora isele ko yantuku ithatu ni ontuku twang'ang'ane no mwatoramenya no turamenya no atawa Jacob meme no inture the most aitanire cia trawagiara bari kujira na kuga ati nontu imuntu ari na mbeca nturanie no kinya nyuma ya kumenya akomenywa iria anjirie kungongania iciaro ende untu bura batakwenda twina ruare ntuku 11 onete thineu waranti kinya uthai itiraonaga nontu muciari weru ithiringi ngiri athanu waranti na inya thai waranti itiraonaga nontu utire ngiri na muciari uyu kwetire kwina mantu yange na kwatuika buruburu ga kunyimwa atomba kuo ntu bwetekirua na aria na muono ke wende no geta akirira ni muntu wina mbeca windete ndaringa report na windoyete sarierere mwana na nionda gwite ni ansugulikira lakini thai muntu wetira ara masoka areta ntu betwe arayukisiaro are na mibimo Rwanda na ndari mndene araiterenge are arurie binge jumaine are na isiaro mbwani 10 uma thai ntaweta sukuru andenda muntu wa watu antonte kona Kyoto manto yancheri na isiaro manto ya kilukire na note na mtu akawato nonte ya oi abate ikovitanko na akawato saria yongo neyo kiatua endiatre mwana wako nonto thai batu tuengwa kinyana ureta Rwanda ana ubate kuritika yani mwana wengo na sioria na te wakala the next obwa bwongo ibubo moyorete yani ende dirigane ntethi anta oibo kona bawisiwirani atongeria bantura bari okinya kurubanjiri na babakigo batietegeria ntu bobo thina mbere jumaine ndinembe mutu ate kabanga kenda mnyama ndo msio jodi konsani ndo kala bakune mwe dina si beto mwata ndo na berenge ndo kumwake ndo na tekinyale kwa kwanja mbati mbaya ala wule da bamba na shala awenda ko bamba mbengi yele wentu tangu kadu ko wela bu ta tangu kadu na ndomba kwambira mwana rebi ndi mwambira mose na kula etateve batu itothuri muno na itothuri na itoto inyelekite twana itwato oinde muguru no kwana oinde muguru na ndomba kwamba mamba mugambara mucia antu betu bakinyela swa tutere ko thokia muntu umwe athokia na betu bonde njau meme akathekwa kuma kekiyetia me mwathi Gembe North Petan Class Chabari no ni kumira kinda tumwe ni Class Chabari tukona kanyaka kunoka ndi njokirete nande twingi
wendo boja kabotina kithimina kinyaburi na flavors mwanya mwanya yumegike ke Valentines Raino mabati ni magoko akanya ka gukenera tumiri bobo ega bwa mbese ciaku igwatere premium gauge date matte finishing roof sheet na maguri jara tunikite buruja shiringi 550 o mita kanya ka ofa eji ni gatare nkurukino igwatere Espana tile Jaminia tile Roman tile Brit tile na Jamii tile na Arua intobieto nibiri kubya gotora biri nkanya na mutegerejo gukenya medho na ibigwetanire na kiroto gyaku gya gwaka nyomba indongi kana murandi jonge jwaku dithangia mpwe ugakurukirwa turingire thimu gukurukira 0729628199 kana 0740229609 tuliongera na Arua factory yetu Kithoka. In Lumumba Estate, hustle is survival. When a loved one's lost, what is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Aro. Ai boje tana bote karakara. Ande imbi baba kare mo kai imbi ko barukira nante kuivangete. Enkira mo tujaka bakara chap chap. Aya kwani yako naye mama? Tipo akiora ya bioria. Ai, ote jojo agita nyanduki. Wega boraha premium kavagara darika idhano akinki maneta na nonyiri. Boy na haraka. Otemba koja kwa buma otike boromete. Jojo kaya yana ruiro ate. Ako tsadia kuarete mutuzo kavagarawa. Kanyi ya ngarama yorugi okori rumenoga no kanyi ya madha. Manto John de nisawa na raha premium kavagara. Raha premium maize meal kwa raha ya familia. Tuchokerane ati nyuma ya koti gugite gamba ati ngwatano ya Azimio ni yukiti ya kanya kanene mbunge nene na Speaker Moses Wetangula kugerua yake dhirakia na mwelekerane ndina likithiti ngwataniro ya Kenya Kwanza na bunge baraba ingie bare ya na 55 na ya Azimio ya na 50 na banabuni kono ni ya Kenya Kwanza igetana mbere kwithira iru terero baraba ingie mbungeni abunge ba Azimio bona nite kuria kwanirwa ko kumania na ugambi bo Anthony Kathenya na Chonkuruki. Spika wa bunge nene Moses Masika Wetangula muthenyo mrina teja nilitogambibwa majaji bathatu bakoti nene ugambi bola bolethire ati bandi ndega na thirikari ya Azimio niyo ina bunge bainge bunge ni nene na bandi ya thirikari ya Kenya Kwanza ni ina bunge banini bunge ni no kulingana na Spika Moses Wetangula ngwatanire ya Azimio ina bunge gana lemwe la 54 na yo ngwatanire ya Kenya Kwanza ina bunge gana lemwe la 65. The Kenya Kwanza coalition is the majority party in the House. Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party is the minority party in the House. Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party consists of 154 members. The Kenya Kwanza Alliance consists of 165 members. Wetangula kirithiete abunge 14 batikiri ngwataniro no yuko ni kwithirwa ni bebile kiri ngwataniro ya Azimio nyuma ya kithurano gituku. Permit me at this stage, honorable members, to address the fate of 14 members who, as per the letter from the Registrar of Political Parties, belong to parties other than parliamentary parties that are not affiliated with the two identified coalitions in the House. Abunge bangwatanira Azimio aidha ni balagile utakanire tagalelele la Speaker Moses Wetangula na kwebe jikaroni jaumde amuna kwebe abunge bao kirikanju nene yorutingo gebo abunge. We disagree completely with the ruling of the Speaker today. Azimio is the majority party. That was achieved through sovereign will of the people in the elections of 8th of August, 9th of August 2022. It shall remain so. We are still in 2022. We are not in 2025 as. We are stuck there where the numbers were. So I want to urge the Speaker, if he wants a smooth parliament, a parliament that respects the standing orders,
a parliament that will deliver for the Kenyan people, let him run parliament through the constitution and the standing orders. Yes. He can't be, one day he says this, the next day he's saying this. He told us in his previous ruling that those 14 members are in Kenya Kwanza. Today he's saying they are not in any party. Correct. And we have withdrawn our members from the House Business Committee. Yes. Yes. I am sure they have just said, as many of that opinion, we will de-whip them if they put them there. Yes. They will have their own House Business Committee, their own. Earlier on, in his decision that the court has quashed, he said the 14 members, yeah, he declared the members of Kenya Kwanza. Now they are frozen in space. They don't belong anywhere. And why have they been frozen in space? To deny Azimio their rightful numbers. Yes. Kwa hivyo namuunga majority leader wetu Junet kusema sisi ndio wengi na hiyo ruling itakuwa rahisi sana kuipinga kotini. Kuma nene tagale lila speaker Moses Wetangula abunge ba Azimio ni badhiti kuleta muswada bungeni wako ebe Moses Wetangula obisini. It is going to be messy, it is going to be noisy, and it's going to have casualties. I promise you. It is going to have casualties, I can promise you. Yeah, and we can see it is getting smelly already. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Biachara bakemera kimira ibaritete ugabogo koni ya muchamanyo yora yobanganitwe atiate katungira bamiro na rwanyiro rimi kwarira madina yere yakorumira doko ya kimira ke rimi na biachara bamira ibachokerete nkado banyiro ne kukietagaria arempwe na kinyane ende kulukithia kuba rungamira kire muchamanyo yoro tereche Kilimo House sokeria arimi na biachara beto nkado na kinyabu onto bako maintain discipline ni kumantura mero mere tariki danda to non tumira tariki mwanje tatu mwankaru ari na twebera bakona yake kare atira muno stiro kwendeita na kanye ikoka nankeve kisisera soonest possible mere ke dire tujawa kamera ya tu na maoria meya kire are mina kire biashara na kinyabu ibonge mbesa ko bwa kwa ndebera atiri antobara bakuru ibo twemira na ala kidake ne basiyete kontorera miretu ya wayonde benja lunda atrasio inya na tigania east ibete anto bondi baibone kabe ibundi kamete nao ekorwana to para boto mirana njire ke undu na ba medra mere umpere burunde kelwe non to kaba kwenda wasia akie muremi yonekana kwa yelen so kinkado non to wabiongozi ya Meru County. This is the first time kuma kenyero yo uru yongozi otiri mananto amwe anto batari na kura pakiari ira sia mumera wa mira na murimi wa mira ko non to nato to na biongozi bebi tu akiliseta thirikari ne are mi ba omerie non to ate aroyo na oke ngweti ya manto no yendira ya bui sana buranya baterere girete na bu nenne ko bu ya manto saindi ambunge bara bakweya na kiri kiamaki atongeria bana bete bongane na boro yo bisine CS na together twenda CS wa agriculture PS wa interior kenda akinyamanto ya miankaira yeria nera ya insikabu yomba kururwa mira yomba beta ndimandi keloki sokeria atumira beto abiashara na kinya aremi na kinya to wengi bara batuterere timo gomo yo no to kuwata ni atuda twina mugomo yo rumwe libere kubasokete nkado se mwanya sokeri mwezi mwetu ndani kile nkado se mwanya no to kuwata ni viongozi bionde ba Meru bakedo baramo bakete tera kimera keke yetu kamera ndombe ari minero mbare nene na ndo bara bonde ba nara mashinani gairo to tito tetuka na kibaromba nkibera atiri uwo yo tusiete tiketa ni ngarire ko kara to Rwanda mwankari amire ko naki kwe musema ni twabangite eoro twabangite ko tusema ni twende mawa ko musema ni to kwenda kumenyethia antu betu yutirite na bibi atuma musema ni yutira no to bwa safari ya Nairobi onto mweshimu wetu ndani kile akutwa kanya ka antu ba ikudike na tutara antu baba eta bete batikire te iririo ko ki antu bonde oroka ibu antu merie neri kumenyethia muntu rongi atike wigira grama cia wikia mawara nikenda twetera report ya yumete Nairobi na inkomea mantu yakago kabisa bunge na buke antu betu na tuire unde ene to bakugwetha kidogo
no ntobwa kwenda kutangala ni ngwataniro na ibo bwenda tutangalana rwariko kare amushamanyo viongozi bonde wa Meru boshamanete na PS wa Ngirigacha na mushamani yo shiarira manto ya meya kwa tuika royo kugethwa kwina mushamani yongewe na wasiri wa Ngirigacha PS wa Interior na Foreign Affairs na no masauri ya kigeni so tuenda mushamani yuno ndo ari viongozi babwekire tene tokoyo wakanya kagwengia nto bana Nairobi beto bwakiliza kinyo thoro impara ntukwe mwete borwa so ella ni kanya kama mushamani yuko thithwa Nairobi na yo ashiara matunda bo ngende ndanto tuende tuweke discipline aradho imo Somali intasema wa Kiswahili kama wewe ni mfanyabiashara wa miraa maua tafadhali tunaomba tukuheshima usifanye tukaburukane tukaletea watu wetu shinda bure kwa mashamba kwa saa hii usipeane pesa yako ngojea mpaka siku ile tutasuluhisha mambo ya miraa ndenda kwira ndo baraba ira mbesa kila Somali baraba iraonda kila Somali tafadhali atonoshe na Russia bwedro ibo kwenda buteduka uketa oyambia mundu muchongo ogu mwera kwina thina kama yuthire wa mutwira miraa na ndo bedo wastoka manto yakabwa na yakabwa njirembe ya kinyo atamira ye ingare yake mainga uyange yakabwa ukaria bubwe tuomera itukomaiba affect na njire mukanera ingi lakini ndenda kuhakikishira tubamira iteire akinyire ya weka ira tubithiri nde bya weka wamparerwa nde bya weka ira iyo tubithiri iteire akinyire na ukombozi ne bubamira uroke the first beneficiary kanora ukafindika ari ombere pio imbotuwa mira no nturi amira yitia imbaki emo buyo mira imba no twinkomenya andika mete ne ndenda wakisha tuna kamete rira mira yitia o mutua omira kana mubuyo mira no monka kinya witetheru etondo kende nya omba kwimundu omba kuria boya atukoya nya pa ngare kyagwa etoto mira no twingwe yerenge so rwari mushimani wa Kilimo House na royo kuna musemani yonge na ntubara sumara to maramera ibasamo ni royo so itode tuna wetera kunene sana tuwe matokeo aroyo no ndo iyo modutedia na renge kinya akomete emusemani yo neti musemani yo aroyo ni kera to mauda kwa babo da baisa uriana bonde atongori bamera na bakomete na kinya bataruna kura eki okariana aribatongeretwe ni chibo Roslyn Kinya rwane ndiba budete muchemanyo na kari kwaria mantu kadumba yareo wambancho bichibango munontura chalua nchegen na ronkro akari ni bagete no mwanka nyumba 10 elikidwe bo kadagotigera modo ke ya ukinyamudiaga kimutagi na ronero Roanchigia mwana rungu rintorera chidhere tukinyerwa mono no tumeri bwanchobi na wamba bonini bwana beto bari karabari very indro bate kwenda ngugi inye indito inyo bakibaruga bate kulita utuba kwenda kuthithia bagutujureria amba nturene nguku tutigwika nguku kinya ng'ombe kaigwito utuku tutena thiri na ndiro tukurombaga tukauga atiri Indonesia ni tukwende thiru antu ethirwe nturene cietu akuru betu nabo nchobi themwe ibogitere themwe tumurume u akamenya mwana nari jakana na nyunya ana baitura njirene bengiru ibisi kinya akuru baba mukuru athonkoma omba kuona umeta na kibundi yakange yita akiatike itati kumama akanywa nchobi ewe utuko rokere imiari yake akathunko ake menya mantu ya keukia wate meani bare yate mebanyaga ende ba ekoro pethe nene ontu buraboto mitegitengo gyokaria ntere ino gitongoretu chibuana Roslyn Kinya barutha muchemanio na kariba guntu kukugochwa ntaire ya kuthiria mathina mama tukategera security ya ngai ya mtu kiumbe no tutire mwamba ethirwa akiuma mutindwa eja kuia ronkuro no mwanka ayamba bare gatigati getu na itu twingwa tukabamenya tubauge na kurivive gintu gitawa nyumba 10 kenda tumba kwithirwa nonto nyumba 10 niyo gintu wathani buri onini buru riria wathani buu bakathwa be vigilante enough kana bombe gwita ngugi uria batere guti muntu ugatinda amami muthenya na ati ari watchman arega kumenywa antu bara betu gotone kinya bongo ibande biao ndikwira iria managers bakwa bakikishe muntu uyu wiyete gwita ngugi kagotone muntu uyu wiyete kwandikwa njeku wa kurithia ng'ombe wa utwira mwari ngugi bonthe antu bara bakwija ageni
baina ibande antu bara bakomborete nyomba antu ibakite nyomba cio komborithania muntu u akija nyomba eku ithirwo kumenya nuona na tukali baivu nyumba 10 nondu nyumba 10 batwirire pamwe bakwire bangi bathamire tukali baivu kenda ntore we menya gwita bwega kenda mugeni eja tukamenya tugote ene handura muntu karatira nguge na uthotira nguge batwe tathika twakuonia rogo itanguge na nyume ya muchemano wa mathaka thumba kariba baugite bo bakawatanira na atongoria baba bagiukaria mwanka batigire thiri kuonekana batu tukagwatanira na atongoria betu machibo machabuchibo na area managers na kinya bo baturema batu tugeta direct ke machibo nore okienda ongo tutamusema tukagwatanira na thirikari tutethio mantu yaja twenjae yethere na ngwataniro security yambirie na batwe nonto yambirie na batwe kende kinyira nyumba 10 imwe ke nyumba 10 tegisa bweria imwe ke chabweria tikinyage chibo na chibo ajukia uteno atembo ya kinya kuma kirwa na rige shugo mbunge kya bore nkiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi Nangina kunete ya Kariba County Meru ibachumiretie gwita uge bwo githurano bya tariki 15 kiumia kibira bikathika kuthura mukarigite wa AUC arakinya Raila Odinga ni omobara baguchwa iteke akariba ibagete bate kwenda Raila achinda gitumine kibari uga Raila abati kurumira na inyaburane ndi bwethira bugeta na mbere ndigorone ya Kenya amwe na bange kumwendera we abari uga Kenya ititite boya muthuri muri uki no duraneti maoni ya Kariba tukinyite mutino jokangangi nikena kujukia uge bwakari kumania mantho ya gutana mbere ndene Kenya untu bwa mbere ni mantho ya Raila Odinga kuthwa giturwa giteka EU bome bao betho bakirigana untu bubu na kugwa Raila Odinga keja gwita mantho Kenya ateta bwega woni nguo nya baba narari nagwe tonto kento kya mbere muntu mwishiro ja meka tonto kento kya mbere na kwana ndikuroge kuthira na antu bonda bakura thina we aga support gweta nara utikia tuthethia na tonto nara integro chionde cha Afrika ite kutaka uwa bugyo atethia na Kenya utishu akona tonithie Kenya ngogo yotheri na ja tungangane integro ereke bichu baba ndiugani tekone kuruka utena nkone tete kote siri utena nkone tete ni ambuge bwako Raila Amolo Odinga is going nowhere na bo ibuge keno geto Raila acoke aja kendo mbo tutethia twimiru turi a Kenya no Raila we no ruga ithatu kinjaruo kichungu na Kiswahili kajana ka Djibouti karuga mugwanja kim France kare aria bwega muno kiitari very well kichungu ko iko komba go succeed ndene gitege ku kiunya kiringa kura ndi mukenya ndingira kajana kau ka Djibouti ona kinya bangi bakumwendera wega indi bakethu bakiwa gitigiki acoke nikena gutethire mantu a Kenya jaja kuoneka titigwita bwega gitigiki ni gitigiki na manufaa mama nene muno gitwegete chairman wa Africa Union arauma na aja Kenya ginya Kenya gaeshimiwa nerete manufaa mama ike muno atheo ni barabara miundo msingi eu na bio na ndito kurobera ginya Raila Odinga ukofika muruga akamutethi kabona tegete kiu kenda ningi naona acha tutigo na acha muruga rutethie munene watu nawe baba noe twi muishi jamega muntu itu kumenyana itite kwa giti kia EU na murungu amutethia akione na nya akiaga acoke wano arekebishe ndiguru tanga na tena nafasi ya kura in case agejo kuruka na ara ibwega nkuruki na inyaga na acoke na kunyingi atetherie babangi kuthithia ndiguru genda ndiguru yumba gwita bwega korombe nya muntu wetu Raila kinya nau ari EU murungu amutethio na giti na nyaka agagiti no tumwetere tore Kenya no tu riria naja tutiumiaga muno na raia no tukomba gwiteta no bugo itwa kuria amno bubu kire manto ja mutongirio mugongo William Ruto uretitetie ndiguru betha bakiuga uju maoni jakwa ndene Kenya iji ura mpumba gutethia Kenya riria agency kaumira kairi tumare na tumi support 100% non Ruto is taking us nowhere totally nowhere twachungire rumure twakinya makara atigati tukaririte frying pan na tukarega gutethia agency tutetera kietu tutaumia na u akuga atona president wa 5 years you will be the first and the last with the president wa miaka 5
na thingate footstep cia Uhuru uti no Uhuru eta aria antu bamukriticize na ciurio weri ni ati akari no arambugire mantu a Bibilia agweka akuga weka Bibilia ambe ijo mantu jaja muthingatite otomba gweka Bibilia ambe umba otongeria antu ondu nyende mukristo imbije Bibilia ni ntongairia mantu ne jama ingi muno nakonde ne Kenya ntu ibitetie muno maguta jara iterie chukari no menya iterie Kenya into bibi iterie Kenya wa iterie into biu ndego rote mbagonderea kwa yasorote na imbesa kwa antu bangi bate na mbesa lakini na ngogo sio ndisi na ngogo sio nde isidoki dai lakini into bia itia nya Kenya bongo bakainyereka ona mero bareo tukainyereka twinde into na twenekire nya kya onge ruto na idiora kwa ndibwa watu enekire into bigaitia mono no nte bitia uteno wangu gisho ndikendelea mendelo yala tudhiria mero je kukyo to muria mendelo abado tudhiria mendelo to kwani juja cha tukamenwe o to ko ure rampe at least Uhuru na gara tinjira ya tudhiria to kwani cha kabishiro na to badhiria tudhiria kinyo chionjira na njira imendeleo na bakithirikiria mantu ja witina mbere ndeka kaunti Meru uge bwa kinya bubu thaburi bubu na mama gutwira no gatetherie ntwithinkia kugura chuti na kugura irato I wonder na kure arun karun ndwari inaria skenda kigikenda kawira amurira ntwithinkia ke yukero ni ataicio ria kare arun rwawe au kana civil servant omba kuri roro na rotari na arias o unandika wira na chethe gitinda ria wakiri kaora na no turetere deputy u na nara baitene tutiji twategerinya kaunti yetu Meru teka itabo ega nontu kinya mantu yaje kwinya tutije riagwa mama tutije tagatea ma MCA yetu tutije tagatea njira ici yathirire na tutikuona hotel ondi kuru yetu tionkone bui Munene wa minista Ndegurone Musalia Mudavadi ni umwe watongeria baraba kujirete muchemanio yo 46 yo the Executive Council of Foreign Ministers yorene ni yotitera mbere ya Addis Ababa Ethiopia mune mbere kitirano kya AUC kirege kathithe kantu ka Jumamosi kuthura koroto a commissioner ba AUC The prospects for President for Honorable Raila to capture the seat are very, very high. He has campaigned very extensively on the African continent. President Ruto has given him all the support. He has gotten all the support and encouragement from the President of Kenya. I have played my role as Minister for Foreign Affairs as well. Our ambassadors have played their role, including the ambassador here, and we believe we have canvassed effectively to give victory to Raila Odinga. President Ruto is expected here to lead the Kenyan delegation. He arrives on Thursday. They'll have their sessions on Friday as head of state level, the summit level. And then on the 15th, we enter the final stage where the election of the chairman of the African Union Commission shall be elected. This is an extremely critical moment for Africa because there are very, very urgent issues to be dealt with. The crisis in DRC, the crisis in the Sahel region, the hotspots that we are seeing in other parts of the continent require urgent attention. And therefore, it is absolutely essential that the outcome of this summit produces the renewed leadership, the new leadership for the African Union Commission. And this is why Kenya has presented the candidature of Raila Amolo Odinga. We need a strong voice in this moment of crisis. Alright, nona tukutha twegara katanta kienda tucheto nibeno ntupo kwithira watanirite na uri na kinya kibara bondi nende bomba kumbithia ndeto cheto nkatho na njina ine nkarikana ndida andu yaku rekalono muchore ongio kwa umnene
thai etawa Dr. Kenneth giteke mbarua karai mwana ethiraita kanisene Sunday school abarera kanisene irio abathomethakia upauria kibabwana no akienda wita kwa Murungu kawaida yana ntutio atendete Murungu mwande baugiria njara kibarua ateukiria ai mwarimu wa Sunday school ailia ringi ona nwenka auria kiuria ringi twana ui nombike kwenda wita kwa Murungu anaponde baukiria kibarua ateukiria ira mwarimu etire amuria mpala ri baba no ntute kwenda wita kwa Murungu mwira mami ambire kanisa ethira ngeta no kuimpane kimba ronte wo medira thaienda ukiria njare ndu chamania nwe murie Purity Richard no kare moneto madithia na ngeto Phineas imana